sada sa nama i da pojasnim u čega smo mi večeras ovdje gdje jesmo. Ja sam Zoran Ilićević, predsjednik mesnog odbora Srpske napredne stranke Kolonija, jednog od najvećih mesnih odbora, a obzirom da je izborna godina, želja nam je da kao mesni odbor obezbedimo prostor i prostorije iz kojih ćemo moći da efikasnije delujemo na predstojećim izborima. Najprije vam predstavim naše goste. Večeras su nama član glavnog odbora i narodni poslanik gospodin Dragan Čolić. Koordinator ispred glavnog odbora, odnosno izvršnog odbora, gospodin Zoran Aleksić. Kao i predsjednik opštinskog odbora, gospodin Simić. Pošto smo se predstavili, znate s kim imate posla. Predstavnike medija nam posebno potrebe da predstavljaju gospodina Travicu, Ivanu, Milana. To su ljudi koji će ovaj naš skup da proslede u neki širi medije i da dočaraju, da pokušaju da predstave da je Srpska napredna stranka jedna nova snaga koja sa nekim ljudima koji imaju malo više iskustva i nekim manje pokušavaju da predstave ono što će raditi na izborima, odnosno kada budemo pobedili na izborima, a to je sve manje neizvesno, rekao bih sve više izvesno, obzirom na kadrovsku listu nekih glavnih konkurenta koje smo juče čuli i videli. Tako da mi je vrlo lagodno da danas kažem, možda je ovo previše investicije i previše ozbiljan pristup, ja poštujem svakog protivnika, ali obzirom da na najbolji mogući način se pripremamo da ostvarimo ono čemu težimo, a to je da pre svega mi na Koloniji napravimo izuzetno dobar rezultat. Moj cilj je i zadatak 50%, obzirom da Kolonija daje 6 odbornika, ima 600 kandidata. Mislim da je to skroman cilj 50%, tako da obzirom na strukturu članstva, na brojnost, na organizovanost, na iskustvo, mislim da to nije nedostižan cilj i nije neskroman. Ukoliko vi imate nekih pitanja, kao novinari, izvolite. Ako vas interesuje nešto vezano za sam rad mesnog odbora. Ako nemate, ja bih samo iskoristio priliku da kažem da smo mi uoči nove godine, odnosno za novu godinu, kao mesni odbor, uradili jednu čestitku novogodišnju sa jednim pozivom, pre svega građanima mesne zajednice Kolonija, da se uključe i priključe nama u radu, u definisanju svih onih problema sa kojima živimo. Kolonija, naime, kao najveća mesna zajednica u svakom pogledu, i teritorijalno, i po broju stanovnika, i po broju birača, jeste najveći rezervoar glasova i sigurno će biti najinteresantnija za sve stranke koje ozbiljno idu na ove izbore. Srpska napredna stranka nema razloga da ne iskoristi potencijal koji ima. Kažem, naša struktura mesnog odbora i brojnost, skoro 300 članova, je nešto što nam daje za pravo da idemo na najviši mogući rezultat. Mislim da će to građani, naše komšije, naši prijatelji, naši sugrađani na Koloniji prepoznati, obzirom da znamo koji su to problemi sa kojima mi živimo na Koloniji. Dugo smo tu, znamo sve, na Koloniji mnogo toga nije urađeno, mnogo toga ima da se radi i praktično u tom jednom flajeru koji je podeljen u vidu čestitke za novu godinu, mi smo i nametnuli neke teme, praktično kandidovali šta će to Srpska napredna stranka u kampanji pojasniti, šta to planiramo da uradimo kao vlast, koliko je to ozbiljno i to nisu nerealne stvari, to su zaista one životne, komunalna infrastruktura, putna mreža, ulice, rasveta, sama mesna zajednica, sportsko društvo. Jednom rečju, pokušali smo da obuhvatimo sve ono što čini život lepšim u jednoj mesnoj zajednici kao što je mesna zajednica Kolonija. I tu nas čeka veliki posao, mi smo spremni da preuzmemo svu odgovornost sutra kada budemo došli na vlast, a ja se nadam da ćemo doći, i da ćemo tu vlast vršiti na jedan odgovoran i domaćinski način. Kolonija je godinama kao mesna zajednica bila uskraćena za značajna sredstva iz budžeta. Navodno, neka pravila su postojala oko podele i onoga što nam pripada. To nikada nije ispoštovano u onom iznosu u kojem su ta sredstva bila opredeljena, tako da ćemo mi nastojati da i u opštinskoj vlasti praktično preuzmemo sve ono što nam pripada, čak nešto možda i više, obzirom da je jedina industrijska zona, taj park koji treba sutra da zaživi, koji treba da bude razvojni centar za Palanku, jer samo nova radna mesta, samo zapošljavanja su nešto što će omogućiti celoj opštini i celom gradu jednu bolju perspektivu, jedan bolji život
a to znači zapošljavanje mladih ljudi, zapošljavanje svih onih koji su se školovali za određene profile, a zadatak svake vlasti, pa i ove naše, kada je budemo vršili, jeste da stvorimo ambijent privrednicima i svim onima koji budu zainteresovani da investiraju u opštinu Palanka, mora da im ponudimo uređenu industrijsku zonu sa svim infrastrukturnim sadržajima, sa svim onim što čini tu zonu mogućom, a verujem da će i to rukovodstvo u opštini na kraju krajeva iznaći načina da putem nekih beneficija koje su obvezani za komunalne takse, za to opremanje, da rasteretite ljude s tim da to bude neki uslov, ne znam koliko bude, da li 20, 50 radnih mesta ili 50 stari površine, da se te investicije ostvare. Onda mesna zajednica Kolonija, koja broji preko 6.500 birača, 11.000 i nešto stanovnika, po standardima Evropske unije koje mi težimo i koja je naša neka budućnost, ima uslova za 2 opštine, ne za jednu. Tako da ove grafiti, ovi po Kolonija opština, grad 11.421 je sasvim nešto izvesno i to u vrlo bliskoj budućnosti, možda par godina. Mi u tome sigurno vidimo šansu i upravo pripremajući za to nešto što dolazi, upravo smo i kandidovali novu zgradu mesne zajednice koja je u jadnom stanju, zaista izgleda u strašno jadnom stanju. Kogod je imao prilike da uđe, mogu da se uveri u to. Naši planovi i naše ambicije su da to bude zgrada koja će stvarno da reprezentuje i bude odraz ekonomske, kulturne i svake druge potrebe mesne zajednice Kolonije. Ja bih sada, ukoliko želi neko od gostiju da se obrati. Evo ja bih. Evo, gospodin Čolić. Dragi prijatelji, milina je vidjeti vas večeras, nažalost i po ovakvom kijametu i vremenu. Vi ste ostavili svoje domove, tople, porodicu, decu, obaveze i mi koji smo sticajem okolnosti sa ove strane stola kao funkcioneri, nosioci funkcija u Srpskoj naprednoj stranci, zaista ništa bez vas ne bi niti značili, niti predstavljali, niti mogli da uraditi. Vi svi znate da je Miloš Obrenović svojevremeno govorio: narode snago moje, narode košulja moje. To je samo zbog toga što ne postoji ni jedan pojedinac u srpskom rodu koji sam nešto može da uradi. A treba da uradimo mnogo zajedno sa vama, zajedno sa našim mesnim odborom Srpske napredne stranke Kolonije. Ja sam jako iskusan čovjek u stranačkim poslovima, dugo sam poslanik i mnogo puta sam bio na ovakvim skupovima. I jednom je jedan čovjek izgovorio jednu pametnu rečenicu i kaže: naš opštinski odbor stranački je toliko jak koliko je jak najslabiji mesni odbor u Smederevskoj Palanci. Jer vidite, Kolonija ima, zahvaljujući rukovodstvu mesnog odbora, ima prostoriju. Nije to dobijeno, pretpostavljam, lako. Ništa se nama danas ne daje džabe, nego po teškom političkom borbom, po teškim političkim pritiskom. Ali evo, skućili smo se nekako i vi, žao mi je, neću dugo zaista da vas ne bi izlagao naporima fizičkim i svakim drugim. Nemate mogućnosti, evo vidite, kad bi držali neki sastanak, dođe 100 ljudi, nema uslova tu, ali ovo je naše, to je to što imamo. Obično te aktivnosti nisu zasnovane na sedenju u stranci, nego u radu na terenu, od kuće do kuće, od praga do praga, od birača do birača. Cilj je da napravimo od simpatizera člana, od člana da napravimo aktivistu. To što neko ima samo knjižicu Srpske napredne stranke, to ne znači sad da je to dovoljno, nego treba naročito da se poštuje i ceni onaj aktivista stranke, onaj čovjek, onaj građanin Kolonije, Smederevske Palanke koji radi, trči, a ima nas, što kaže, i više vrednih i manje vrednih i tako dalje. Srpska napredna stranka pod vodstvom Tomislava Nikolića nema razloga za brigu. Sa velikim optimizmom zajedno sa vama očekujemo pobedu na narednim izborima. Pamtim jednu jako dobru, jako divnu, jako mudru rečenicu Tomislava Nikolića kad je rekao, onako zamišljen u jednom trenutku u Skupštini, i kaže: neću da dozvolim da budemo najgora generacija u srpskom rodu. Vi svi znate da ova vlada, ovakva kako je sastavljena, kako vam je bilo dobro ovih 4 godina, i da obuku lavlju kožu, opet će mnogim od njih magareće uši da se vidi. Znači, zbog toga treba da pomognete opštinskom odboru, da pomognete predsjedniku, da pomognete gospodinu Aleksiću koji je došao iz Pančeva i centrale stranke
ne da bi nekog ukorio, ne da bi izricao sankcije, nego valjda da pomogne u organizaciji što i čini i ja mislim da se prvi rezultati i vide. A ja sam sad na kraju ovog govora, zahvalio bih vam se na pažnji, potpuno ubeđen u pobedu Srpske napredne stranke, jer čim je Krga kupio novo odelo, to znači da se sprema. Znači da se sprema za neku Poštovani prijatelji, drago mi je da smo se okupili po ovom noćnom vremenu, ali obzirom da su izbori vrlo blizu, morat ćemo mnogo češće i ozbiljnije da radimo i da se viđemo. Hvala vam što ste danas u ovakvom broju ovde, u ime predsjednika i mesnog odbora i opštinskog odbora. Ja vam se zahvaljujem što ste našli vremena da popričamo, da otvorite ove prostorije koje ste mukotrpno radili i stvorili uslove da možete da imate svoj putak i za izbor i za sastavljanje mimo prostorija mesne kancelarije gore na Polovni. Ja želim da vam kažem da je Srpska napredna stranka nova stranka. Do sada nije izlazila na izbore i u toj stranci su se okupili dobri ljudi. Naš predsjednik, gospodin Tomislav Nikolić, kao predsjednik stranke i zamjenik predsjednika, gospodin Aleksandar Vučić, su osnovali stranku, formirali i povukli mnogo ljudi i dobrih i poštenih i odgovornih koji su tu i među kojima smo i mi, nadam se, u toj istoj grupi i želimo sve najbolje ovoj stranci da pobedimo. Ja moram da vam kažem da Srpska napredna stranka ima izuzetno visok rejting i u zemlji i inostranstvu. Mi kao opštinski odbor i vi kao mesni odbor, kao deo opštinskog odbora, smo u obavezi da pomognemo stranci da ostvariš još, da podignete rejting još više da ga obaramo. Zato imajte na umu da radimo uvek u interesu stranke, a ne u interesu pojedinaca i ličnih interesa. Smatram da je tako jedino možemo da ostvarimo ciljeve i rezultate i da opravdamo poverenje koje nam je ukazao i naš predsjednik gospodin Tomislav Nikolić i njegov zamjenik Aleksandar Vučić. Ono što želim također da vam kažem, opštinski odbor je konsolidovao svoje redove i krećemo u ozbiljnu priču pred nastupeće izbore kako bismo narodu prezentirali programe koje želimo da ostvarimo. Jedan deo tih programa je gospodin Zoran Janićević prezentirao i izdao večeras. Deo ćete svakako imati prilike da čujete, ali ono što je osnovno, držat ćemo se programa Srpske napredne stranke koja je objavljena u vidu bele knjige koju možete na sajtu da pročitate i vidite. A mi kao opštinski odbor imamo obavezu da svoje planove i programe implementiramo u okviru programa Srpske napredne stranke i kao jedinstvena stranka nastavljamo na izborima i da ostvarujemo svoje interese stranke i svoje interese na lokalu. Neće to biti tako lako ni malo, ali ja se i pored svega toga nadam da ćemo mi sigurno pobediti. Srpski da smo okupili dobre i poštene ljude, odgovorne koji imaju i autoriteta i znanja i umenja da vode u opštinu i ostvare bolje rezultate od ove vlasti. Svakako ne želim da kritikujem, ali mi nemamo ništa pohvalno da kažemo ono što je ova vlast radila. Na nama je da pokažemo da možemo mnogo bolje od njih to da radimo i da ćemo biti sigurno uspešniji. Ja vam se zahvaljujem i želim puno uspeha i vama u mesnom odboru Polonija, u sastavu opštinskog odbora, a što reče i gospodin Čolić, ako su mesni odbori dobri, onda i opštinski odbor dobije svoj rejting, jer jedino tako zajedničkim radom možemo da postignemo prave rezultate. A naši ciljevi su rezultati i pobjede na izborima. Hvala. Gospodin Aleksić. Da ja iskoristim priliku kao koordinator koji je poslat iz izvršnog odbora da vas pozdravim, da ovdje na ovom terenu malo poboljšamo rad članova Srpske napredne stranke, pošto svi dobro znate i kao članovi tako i mediji da je bilo problema unutar opštinskog odbora, ali mogu sad da vam kažem, pošto više za medije, pošto to članovi na neki način to znaju, da sukoba unutar opštinskog odbora nije bilo između članova Srpske napredne stranke.
Sad ovih dana se jasno pokazuje gde je bio sukob, između koga je bio sukob. Sukob je postao između ljudi koji su plaćeni sa strane Demokratske stranke da naprave malo nereda u Srpskoj naprednoj stranci, da pokažu kako Srpska napredna stranka nije sposobna da vodi ovu opštinu, da vodi svoj ustavni opštinski odbor, a kamoli opštinu. Ovdje smo sada pokazali da jedan deo navodno članova Srpske napredne stranke koji je pravio nered u opštinskom odboru je na neki način eliminisan, pokazalo se da nisu dovoljno sposobni. Ovim putem poručujem preko medija Demokratskoj stranci da u buduće kada bude pokušavala da Srpskoj naprednoj stranci nanese štetu, neka nađe malo kvalitetni ljudi. Oni smo mi pokazali da smo mnogo sposobni od Demokratske stranke, da nemaju dovoljno sposobne kadrove da nam ubacu redove kako bi nas rasturili. Ovim su nas samo pojačali. Mogu odgovorno da kažem da što se tiče Srpske napredne stranke, opštinskog odbora Smederevska Palanka, znači negde oko 200 članova visoko obrazovanih ima u opštinskom odboru, što je dovoljno da Srpska napredna stranka može na sledećim izborima, to je s ovim koji su jako brzo, da preuzme vlast i odgovorno vodi ovaj narod na teritoriji opštine Smederevske Palanke. Ja više volim da radim nego da pričam. Jasno sam i ovog puta pokazao ovde na terenu da za neko kraće vreme sam uspeo uz pomoć i predsjednika stranke i predsjednika izvršnog odbora i zamenika predsjednika stranke da napravimo red i da vidimo koji su nam ljudi pravili problema. Evo, ponavljam još jednom, više su nam pravili neki koji su, da kažem, na neki način pomagali Demokratskoj stranci nego što su uopšte bili članovi Srpske napredne stranke. Možete samo da kažete koliko je to ljudi? Pa, mogu da vam kažem, to je 2-3, znači, a pozivaju se, učito sam novine, pozivaju se, jednom ćemo reći imenom i prezimenom, sad ne znam koji iznos dobio, ili je to samo obećanje dobio Demokratske stranke, Dejan Milivojević, koji je navodno bio član Srpske napredne stranke, sve vreme je radio za Demokratsku stranku, znači ja vam to tvrdim sad, i možete u medijima da... Dobro, nije navodno bio član, bio u samom vrhu Dobro, ja vam kažem. opštinskog odbora. Može onda bude da je pokušavao među vremenu da lobira kroz bilo koju priču i obećava na terenu što se pokazuje, ja sam otišao kompletan teren, znači sve mesne zajednice i jasno sam vidio koji je njegov bio cilj. Tako da nemojte da mislite, zato što on bio u ovom ili onom vrhu, znači probio se kako se probio, ali jasno je pokazivo samo na terenu da je obećavao, ništa drugo nije radio, znači radio je za Demokratsku stranku, ne za Srpsku naprednu stranku. Ja samo moram još da proverim jedan podatak. Možete slobodno. Pošto se osniva sada ta grupa građana gde će on biti predsjednik ili već vođa te grupe, pominje se broj od 200 ljudi koji će iz napredne stranke preći u njegovu grupu građana. Da li je to tačno? Imate li vi takvu informaciju? Ja vam odgovorno kažem, ako on bude 20 i 20 je mogo i Srpske napredne stranke napustilo, mi imamo spisak članova, 20 članova ako napusti Srpsku naprednu stranku, evo, znači ja ću podneti ostaviti. Razjasnili smo neke stvari. Bolje iz prve ruke nego da nagađam. Koliko nemate više pitanja, ja vam se zahvaljujem svima i da ovaj drugi deo